go na suos kewa kitab kitin pel next we got two still in all CMC was finger in the telecast lasha namnas sharia nagadak them. All right. Kal kayo wo lane wo pain kus na kayo wa. Logic at kimulash kayo kabina osun ke week sa sa inge pa ilam singa Tuesday and kushayan pun pemaw nisla tari ta shak takat ke aklin kus na kayo mas logic at kimulash kayo kabin osun in charm kin be mas ma five in charm kin singa. We oye ko inge on we met inge anak was taking Trescol elash finan Kent Washington Deganis Anna o finan Kent na damdal Sonia Dilson Kaives wikutyang finan punpe na kden si Mike check audio check lasho
tegin chosko kayo na suga NC siya laugas ingen na katalong besem wang besem tegin siya na NC ato gan Papenalom kaingan. Singkat, Kaksak Ke Molwelah kewa, naknasa na ke siya kakatagay ni Roy fakat fashnamet, kat civil pepashla yetom, kat fulatlash, election na rela kisin kaksaklash na siyong Ke Molwelah. Kum na nakarangin kat kikadisusan of influencing na kisarap siya somla. Papaklang kipelsing kat matayang nakikaslom, amettigi kat mukla na si Orekma lom, lela na siya kadin siya siyong, tamakate ak fasya na lang silom. Kulo malap na siya, met saplom siya kung ako lapag kipelsing infake kikaslom. Lela tayong kaslom mo kifan na. Nakmana siya skatle, estan naklasal kikaslom. Kadin ka infake kalmen kaslom, anakikum sumasla. Kashikat kimaingi kayo, mayan kalan ngan madalo mo kifan na, kasakiriklo min Orekma. Kulo ki vision siya kumesang pensil tamlo siyale, wimtan kiya siya ulal. Inka, the kaslom, kas madalo min fakirilikin ng inge. Yok na siya met kushay, siya kaslom in the kab, salam danin siya, kadin Orekma kin. Kulo ki kumkain, ako na iniyan katashwe, inusipya uyesh, keltikin siya na, ayabed, damda Sonia kipelsingi. In wala tamlo siyale kakat kayo, met uyesh na kayo maakulan ki, kaslom kipelsingi. Lailos ars in bed kielos ken mas, lailos in rom silos, fintina kapet kafaka. Oya pe na silos na kayo maaspe, ke lomkaul, kelbos, kamakapriepe, maula ke makduklan felsingi, leila kakalom in Orekma. Kat nga shesyong ke pelsingi, mat siyok lenalash, ke kat molin mait, los fashta kikat, usepe asyor sa parnasish. Yuro mo ke fun na kadita mo kung kanak fun yung katlaw kat. Katako lang fashion met ke pelsingi, kat nga shesyo, the castle min kan fakyagali in kalem, nanak na sa uye mo shamsham nadas ke pelsingi. Kulo malabo kat, lelain ko mo ke fun na pakflektiyak, akshkikat, anak yok kiyakom, ke maka katako lang nakfasya kinem. Kulo malap na siyong gewan na tum Jesus Christ, siya ta ka misya, kishbin makuduklash. Kumesang nasil, kasalaki, kalyak, in katang la kalyak misya, usiya na siya matlalalfungi, in tufen malalfungi la. Silen, kaya kat malalfungi, kada matulay mo to. Naknas kasya kat kikasingi. Kaya niyang kat fakulo, amen. Namalap naman sila, tinisena, and damda Sonia. Block my your watch. Alright, tegin chosko kulo ke pricing ini spell singen Malap. post na kayo. Tegin chosko, tegin isena oye pe damdal Sonia finen ponpe. Na makidak fasyo ye ko ano ko lieng la kita sramsramkin manyak na kiwiking ye. Damda ke mandean, ngayak fasyo mande Sonia ila ko ak fasyo manyak ak de na kumenak se Tuesday. Degin Tresco ekase kuniste may katimol na lutu kada flock lutu sulpe ikoye man na naksa kuniste an tosta oye ka degin Tresco la shamram kun sono ke fret sette an kada sunal teknisena na ke senri an Esam on ko dikos posike vazit kashan kada sham kun kada shna may kada sivsilba flock ke Senri katin mol ke aus nga ulu. Na inispel siya ngayon pa in kusta kaya was mataga wikutyang ngali Calvin likeksa klok yung kunakon ke Senri nga wala los alu finan syntax itawi finan syntax ke Senri ale ingan ke kuyak lan kat banang alapos met kaptasun finan Texas, katras ke masilan dain kia kap. Ta ngasumuyalu ale uak fashion mana kaywa
akin na fakula sin met yok ta sin met Texas kan ke arulo was in the kan kui in dapak kai si na sebetagot gasang wala lang tekni se na iflian no che insang agas makin jigat na kaywa kimakatash kaya na kuswa we got peng if inkum ko not na share ye ka like ye may program siya nga if incha ka ba may katash ke Facebook kung like ye share ye na kawaklum ke Facebook nga kan di yok na gas ko siya na fakaliklan gas lang ka ito na casual lob na ke magatak fashion ba kun like ye fin chak ma kun like ye kaswin kum di ma cash ko na kum share ye kum ke Facebook ngan in makain di pe tafel ang gas ngan kum di ke ako silan kat na shish ngan na sham kun le na ke plan fakal ki gas ngan ka paile kat pam ta yin ng sham kun na ta shok ta ka kat makay fan na kat lor makin kombe pa concept sige Facebook na kung like ye share ye na kauklub ngan egan liye evin ka cham kun na kauklub man tikan liye gasan kat magadak fashing na oye singe pa mait makum sham na se an naki faculty kan gasan ka an pangan mait makum kan pain man na ke ini small lasin ya para Bible of mo the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya ba, may clients up siya, kung ako siya, alin na yok, inayak may din clients up, may yan, faculty kasan kata, work man na yok si pa, na kay siya may tayo na naro, ipkunesh kaya. Ikunam kyan, kung na kung subject reading Bible ako, faculty, sumluti mo ito, kyan naman ito, gasling ka, tipakan siya pa, kung hindi gasling ka, Orekma naging maulumaan, palakin mo yan, na maitlom, kawaklom, ito fa liye, oye sa makatil, or a wuna sumaan, dahil si vai guess la kumin mo kan cham kun gaslan gat na selos. Kiden dito ko mo kat ito ma. Kiden dito ko mo kat pa ito gaslan gat. Kiden cham kun mo kum del kulu kat mo kan mo. De pa ang chipes kan. Shipen sharing pa kumin mol kun met in the gaslan gat in na da dafla la selos. Or masi yok siya nag-mole ganyan gasang ka na. No, yok, nag-faculty ka. Mole kun mit kung nabasam ka. Na pang effective na ministry si mga kung ask nga. Nag-Facebook nga, bangin Facebook ko. Kawak lang yung Facebook nga, diye, tafel gasang ka na. Yok, nasimit ko siya. May kat-gas ko siya. Fincha ka pa, gas lang ka, yung mit la siya mit. Mitla siya mit, nakatafa sum na siya. Pangan o yan ministry siya. Na Facebook la siya, kung sila ito pala, cut stream, directly Facebook la siya, sulpe, Roku channel, Apple TV, na Amazon Fire TV. Amtan sila per CPA phone, dahil TV ni, ang ganda na Roku TV siya pa nadalo siya. Kulang siya sang casting collapse na kimasi ngayon. Finikat pa, orela, nag-iplan development nag-app mga ngayon. Ngati sa most, ngati recording nga ta, sakta, orang arrangement na kaya nga. Pinagigit TV na, we have to figure it out. Kaya ko Netflix there of ka. Tangasakin le inge na laumsil per sepia kan dagigat ke 65-inch TV sin natalo sa. Dahil kal that that's the prerogative. Tasok fakla ko pa inge na los ko diye makata at fashing. I mean get stream nage website la got stream nage Roku, stream nage Apple TV, ka fin Amazon Fire TV. Marin mo fresh na sung kuminde
shingelik mo tom game da liye live cast nga phone na duman o kuming magan or sa nagi big screen duman then mo display be text nga tana kum gaben liye fos ka charm nga men yok shibe ndu tiya bakita nu se scriptures nga ko Mwe Read nga ko si liye be nga men fo gaslan ka at paye ko asuos mawo eteklak ko mo mangamdo tayo ka oyawo nga kumiisa mataka kika 3D gaslan ka kalvaxing pa kumfin ke ito proy kum 3D gaslan ka now at any rate sumada lang nga website slash nga display na website slash nga kumili la kuminsom na ke homepage nga and uman nga nga stream nga silbe shikingan surf website man sa mo ila ka shik the banga website la kum dila Fire TV Roku channel when be Apple TV nga na available man makin kay siye may pataka cash cut own banga kum kan sum log nga own be ke website flash or website la active la me spela may if why do we coexist with other non-profit organizations spela siya bakit we dapat na casting. Some non-profit organizations can provide services sa for the primary services slash bakit ang dapat na casting ka or that discipleship in orient discipleship man na ash information kung sum liela ke website lash mincha mo information kat fliangan in cash kung pang ka community activities makatash ke ating just call some will and shanti kat rela telegasi ke coffee talk yung mabal mga story na kung sili kanin activities maganda ke ngay na nga basta Lawrence kat siyang gaslan ka at gas English kada aske book of James nga na ngale finja mag-usin na we got pe kat nataka uniste na kayo kiao East Coast Pacific Standard Time na if you were gasing gold na dum some download yan nga kung download yung print reading version a print version na gawili history lang Seattle church history si pang kung sumli ba aspege YouTube manakatak fashion finja klasya pa inwarin mawukle gawili le kata mama kata ak fashion kat nasyak pe mama tingin sila daw ke Friday na kawa na kumbiyangan na Shani, Deborah, Shani Lynn, click natas ngayon. Alle, katfin loyan na ke Milo Sashke. Ano alle kalam ke kapla lo. So, bilile, Shani is la first place say ke paper sil, ke poem sil sumosta. Kung vi click, kung gusto click here, kung may poem sil sumosta ke Micronesia. How Micronesians are treated in the state of Hawaii. Na Beltima and Mele may sala piping of nalo sa casting goal pe as pe ipsilas kidan som cashlos kemangan. Na mga na kayo waf mga funeral service sila mas mile kat live yebe web mas lal mas dory der ride wala kat casting goal live yebe. Na bakit kita maganda access siya bakit live cast slash ka charm din ngay ka PM asya amo na anyways aske website lash na bakit may factlan casting call lagi website sin kung finili maganda access siya ngay cash katte magumin katte dangos money da katte na kung finili mo magatak fashion gasho lum na kaya ba mas mi kuming proike lila me katli ges na si na finige klase mo kuming gasho ko at kemunin man na gumilile katra fat free form si agan manako ma donations na ko may tako gasho non-profit ngayon reported na si IRS when bele at the end of the year kumayis receipts. Tingin siya na pa treasurer ka CFO lash ile sa payout receipts na suos kung mo ka or la tax write-off in mo reduced taxable income kaya ba kung mo is yok return mo at least see advantage ke masingan pa
kung mole tax, nga kung mata mole tax, kat nikid la me government or makin tax kat da mole nga na kaya. Kung vinsang money loob na sin charity, kat egin makat non-exempt organizations kat egin makat charity organizations wembe non-profit 501c organizations nakalme ba kung vin donating sa cash o kanin organizations now you know exactly what your money is going to be used for. Galmeya pa, kung vinmol tax na taxable income, government is lai plalos ke an nalos or magin fall na ke mamaylos liya mo ilos or magin nalos sang moli or party lalos ka mema. Para mo si sipe mara meta but merking dahil ke small shuk tax then mo pa dahil sang money na sin non-profit mentality le non-profit organizations act fashion that more accountable na ke spending lawosan. Na baka si advantage ko bintonate na si non-profit ka 501c3 organizations. Narokat free forms sa website lasho in mamana ko recorded nakashkum ko ben oyaluom ko donate peke PayPal. Nang-affect mangan kung manago ko makfashion yok na nagkimulan ka ito proikin. Proikin if in kadil ke Esam mo pang kat pa si organization makuming cash on na naklom na kat. Na parang affect manago may Orekma niya mga national accountability na ke. Na parang may factual law ko, meti nga sumnal tekin isa na, nga sumnal tekin just ko, meti lash may fact law, ke, may factual law, ke fascist law na finan Honolulu, tekin just ko. Pero na kung, ako lang, tekin. Okay, kahit ka, Kahit bakit, ako lang yun na. Lumala. Baklatam le Chelia, sramsramkin na ki gat mutayata na yun siya ular finen Honolulu o how flock. Fascist lash gat som ki aita ilash ki yakton nguluon mashlok dignistanya. Gat witik sinadas ki kembo gat som da yun siya ular nge. So bastanik, the best of it. Oyepe tamle Kelly, tamdal yosi siya ular finen wenge. Dagat ta shun pe dali kuyash ma wi pe sol si. Ale engan ben osin na sinsia dalik ko shrai ma wi dawek peki sol shefin utjak finan ko shrai corruption in with amler upset da daliking e kay wasil bena akay ke fashish ma uta kana sheski som la sha inga in fin sholos ngasum na arshu en alu sa se silalos kat da skovi gaten aran gawon on gosh padelalu ke en sa silalos. Dan aurela na kialu lalo sa ta katalu in siya na irin siya matlasha mayan kate oyak ki lendo ka alena traffic man nagawa ka chiki ka dinda me akflat jibe met pe mga tuim taurong da gulo masi mga liyok ki fascist na siya pa la na pa la katel wopel na gawa beti kat soma kadin na kadin is vaccination lash ka kadin clear lash documents kan siyesh tested negative si mga glen na yoki utjak na ki restaurant we ba ngatikan utjak na we finwangen me verification ki vaccination card chingen de la refuse service na si na banangara ngaka in fact la o yes nga na ngaka ben matalinan mga tawan ni talamit nga wingen el negative man si mama alle kalimina ba Ferrari ka spikeland masinge da nga vacuumila pangan makataskian kadingan ke kadak flat jipe finbang anniversary look finen lakalikian saipen ko kusray yak ang ngawluo finen Seattle ga Hawaii pa penga sang nagawi jubilee landan kia ka bagat sumin ak flat we anniversary la sha slak look iplaga bang yok na sip sipen som la sha dagat panmol vlog tamushle vlog na yus pangen ma sipen fallacy la sha blamala. Alright, thank you so kung Kulo na hinag din ke got fashish nga paile
cleanse up that fashion and fast na. Malon ka aki kren galim gele etia dui naoro ngaki vakulon sil tekin sena ke il sau klein no sin ke sendria ngawi alu Sentex belan tawi ni alu pe na kun second ke masis oro ngasik sil tekin sena len kushakin yipsigan na el ora alu kulo sun tekin sena na kede somnar na ke announcement my lak fashion yok na ke kaisi kasho glonsil Karen natol tegisena tamil friend il bom da shka kaisi lane en yok na ke kaisi kuno na ke kaisi lane ke na kayo arula lin shka min convinda kromas in defishash in the isla bel da shok da kat aklin monia arin in galan sapla or kat aklin gum Karen Miss Karen ke ora la ulo. Teknisena agin balance. Kulo mala pain ko skaywa tekin tamlan serle ay benasum tam dal zalash pinan ponpe sonia kulo kaksakin kat ke katsul pe osun misenge ke shupin kaslan kat. Na pain ko na kaywa viewers kaksakin kat ke ashloman ngali la ash tarmit ko comment shared naranga ke pe wirela poshekin kakulo na siwuske announcement mga kalimya mga ke kunokan lasan ay ke kos call mani mising katingkain akkay kos pen vakulo ke arulos kay bain kos kay wakula kaksakin gat ke molash akula ben wilong may lutod mising classmate sila damle zerle pangan tamae kay wana sim kulo ke ashloman Nakulo malap na sel tekini sevlen kulo malap ke ashloman welcome benage live cast la shangali la kum we be shared tari ash ke Facebook kulo kaksaking gat game be inga in fact kulo na sinmait na kay ma kulangan ready facts lal Tigris from Hilo. Kulo ke nga falyang in we go skip and saying it. Kulo damle serle ke ak yoki and gas. Kat na kawa silya damle serle saying mas ngan manasin. Kulo wala taking isef. Mensi Scott damle serle na. Kaya Monday taw yaktari akataya si ke Facebook page la shan gasing call. Monday taw yakataya si Zilnamina finan Honolulu. Kulo malap ke arulom. Tuesday, Narina Finan Honolulu, Shakak Petari, Le Minister Skipper Finan Koshai, El Shakak Petari Akataya Siki Wednesday. Taos na tao yak, kanalay mo Henry no Shakak Pel Nasa, Le Minister Emerson Pafushkan Taos. Natigin sa Filan nga liyaking nalal Shakak about 5 hours ago akataya si Fred kulo malap tegini sef from Hilo masangan matakoy Hilo me na sete balik shu balik arupen shakakpe from Sacramento kulo na malap senring ang siya sil tegin tres ko kat tamlan serlin naknas isamin shakak senri ala siya na to shock to wangan ruk outline sir atin na siya kaya. Naragula malap ke sen pangan mama ashur kanta filao sipa nakaksaking God ke kotsulpe o sinash pellash kadil layla ka din sipa o sin miseng ke shipen gas mo lal. Welcome with na kayo. Alright, teknisyen ang kulo malap. Kung kulo malap gidip Mıçfa da masa sramsramkin pa sonya da şokta. Masiki de var ngay pa. Kişipin bella la dag schedule man tight ka schedule sila ngay. Panang ifin ko mo isa sil ngasiya gelanta ko akfashion at Tuesday mit. Tuesday nakadak mo isa sila lamin binigyan na yan ko siya fashion aulu makita Devon tiyan ko siya yan punpe. Aulu ke Devon Lendook siya na benorek mabanga panang katsanga katkilan mo katstrukta schedule lalan laman kafok sa shuk na panang ngawsela
ilen sommet, ilen akfashe akataya nagitustean, nakadak mo sa silala, nakatfakta mo nagamande uniste kal ilen nagawasayan. Never ifinangan Sonia. Wasum? Oo, Okay. istak siya kisikyakan. Una, kulumala kipelo man, alle ashlo man, alle na yokshpe na bim, kulumala na keo inge ngay efin may saas, efin wasum ngay orgin pela na su, kuminak fashe, akades na kituste an. Sonia, pelan su. Tulaman lab, tamalan sirle, mitiki nga para kataya law ka masame inwi ko wasing kaksak ingkat. Ke Molwelah na kayo kaya bege pensa nga ginagawa si Filda ka ko was. Talay gulo ke si Penella na ke Orekma pa na schedule lang wasan si kya ko inge ke pensa inge. Injagin mato ko in may sas ngantak for in mate maila schedule ko was mta kya ta siya alang sa bakula malap ke po si Selos ko sleilan. Kulo pa malap sin viewers an kaywa kaya slow sin support di Ashayan gasing goal kilusan niya pas nam sige. Kan fin ba nga ko entawak nga nakatay niya si Fesike tusingan ay nagigos lagi gasing goalan si Fesingan in fact mo alo na singkat magkayana Ngaliye ba kataya san ke gasing golan tari ala kataya be galim tari si Fesilash ngay nara ewan nginik lalan fakak loko ngaya konye makaya nain si feedback takin koin si feedback nakalwa ni kanon si Fesingen anage katliye ngay katriti wasap singaw lan kat pa sham pinya ke exudas longo wasap lal kat Read the Esam na kayo pe ash pain programming gasin alu ne dawi lash finain ko siya ko yen na kayo ma akfashe alu ine dawi yo. Napaya na ki ngali nga mo ngate no in som ti de liye akataye sap mayok sin alu ke nga reading nga siya lain kon cham good. Ki ho say met ngan in fact mo nakat gas, napangay malifako. Edvaklay balayim kat simata molelos le, uselos meniki shawlalos finenichep. Na fostolungan. Ilakatay sakat singan sa ila fostolu, ikom ace sienakat. Ikesalan masap singaw lan kat ngan. Kiwas tulungan ilangan. Ni ko may siya nakat. Na manas shike ngay niye spell sige kat singan. Kung ngay niye lowercase g letter g singan. Kami bawangin na pa katay nakat sa yamatal. Ko katay nakat sa yakatay niya na inalo na si. Aro, Kinganin spelling singanin akalim ni tarila kat singanin makinakat flat nara LG as uppercase ka capital G pangin kat mo sifan na makatin ano na si ka ak flat J o yan nage si Fesilash ngay ano na singkat makayana narawas to dungan nilang nikom a siena kat with a lower case ke chisengan. Fasago siyan ni kumarana sum. Katay na mashlala. Katay na laman maaning ka siyaw. Kumaan finfela tin. Kumaaning kofye fela. Ayan na siya mana kayo finfela inge. Mayeneng yung maing kofye na. Ni kumara katay na
Kaalo na kikatay na o yesayan kat palat na nalash. Naguminde si vena ipash na selos. Ipash la fagas ingen. Ki mga matali ki guys kato story ko ki guys kato movie ko ki guys kato ay na si pevini make social media ngay. Mới ngay vin broy tai ko ngat la na ke CSI pata dialo ipash shum na ke. Malay bang isang na mapanga kat la tala na ke ngari de marit sing ang tangan niya fakse. Kat mo kat sisa mo la tadik na to pinanijab ngayon magkaya na bakat singan. Narafos singan ta kain sin kekin tiro kay no yenganin ipash ta ke katay na oye. Na som na ke fos sayangan ila kelem ye maingen dalin tiro kishipin in siya kat lem ta. Kat nakayway to kamen kasingan lem ta singan. In siwo ilan spell out mga fakta ke paipan matan nata din dore o kat ngatang ni ko ngatang ni mga mo player rek mayangan fin fella saying lalan fungilan guys ye ipashlan ke marslangan ko lamangan na shingo fo ko ashe nemyang ko ash fin eno o yan lalan fungilalos nganin ipashlan na kyalo na ke pange masap ko maifak ke masap lalinge iltangal ye na kibot lutut kuni ke na sesh misenge kingari di anon ko la mese ifo ko tau yak in sife singa ko malutut singa na sesh ke bel singe ang itang niye fos ko ilya masikya ke palanpela finfela na fon Ash may kali ya kishibin na line for ni lalos. Ilosalo na ke kat lalos. Shipelan na line for ni lalos. Ilo show kali ya. Napa me nasish ke kat ekin may matake kitinen na shishik sevinen Pacific. Kot kap kapay kila line for ni lash. Ito la line for ni la kat si makatalo na singe. Eba kat lal Abraham Isaac. Eba kat si mawen si vana nakadal sa kaya may mole la nisa ke makuluplash. Finkal ni yak kot ke marek ngay. Kote sa ngayon. Kote fakanga ke masak man filiyen duti kot kaya di kot ngay. Kote for la tari bash la karo yen alu la lang yung ilash na gikte nakat sto, kakate nakat saya. Nage ngalon ko bege balan pensi mo Peter il ka lafa kun lem kat. Laban sangan sila ngan ilafa kun mo kasi sakto Jesus. Kisha Jesus a Peter ilafa kun man na kun la te inram la said Jesus ilafa kun non. Lalan kung isa like Peter ngan gil lava ko ngan. Ari di masap lan kat kamasap singa ulingi ke Mwe Read la siya. Mainge sikya nga liyam story ma sikya shamsha ma sikya ke belsom dainge. Il said example ko ilfuliya na siya kitan niya musingi na fin fash na sikya ko ingen. Lalay kung ino maning kaliya ko inash kisin siya. Tago na si Mwe na gelo siyak si Peter ngan kon lafo. Sangan dong niya kong lafo. Analay pa si Ben Mwe Read singay. Belo tago bela mut kum. Sangan mut kum. Lafo kun lalay fo ni silong ke. Lengkat si fanabat lalay fo ni. Alo na si mol kun. Kilusen mo lash man. Tuyak. Fakalek di med kum forskning la saming innanon kaya kum kishipin
kat mol se vanna lash fin fela. Aga truidi ke pa ko la ma ko tuti len. Ma got mata lage to foyak da got in la life ni alu na se. Wana ke mo si ve se ngai pa ko. Alu na sin lem e fa mo alu na sin kat ma ko e vanna. Nga ridi malutut se ngai pangai islok keo. Pela ta ko fosa ko inge. Mit kum ko ludia ko kadinde na manas ta gela life ni se la skat se wa batalu na se ma ta la ta fayak ta ko tin la life ni. Alu na se nge man ngawi bela life ni la pela ko ta kadine la lao. Ela live ni la sha mo player. Ebe kaine na den worship marek finena nga finen bon besi fena. Ash na met la live ni inis. Un boyak da lalos ke uno logo. Likinain take their moment, share la beze lalos, ipash la paraisu healing, power of healing in God. Ma shakak fakin magayanawain yung gishwin na lupe na inye na be. And then lalaiwang isangan so yok lanain, lalaiwang ike ono ko mama ashwina na likinain lalaiwang iparoy wit na singkat ke kola na ifalat na lalai pahin magayanawain ino yesa kat saya katinin na nalo na si ka soup lapan fincha ka mula na si katinin na inge. Kaya sista Kulo malutut siya nga is nga pangay mga shayla ko mga is mo file ka din lutut ko na kat sa use mol na siya en magay na pakat siya magatin na yun alo na siya. Nagya nga faga ali spelling siya kaya nga ali baga to ma-post ke social media nga ilusan Tracy kat lash kat mo si Fanna lash nga lowercase naro nga is ke malutut se nga in share la kat si Fanna makatay na nanalud se nga kata Tracy la capital G kat G capital GOT katay na kat na kay wasaya lowercase letter G. Pangan ako sisiklog, ako lang malap na singkat. Ke itigas langan kan tako be share masisip masirug. Nga ito la malutut sa nga tinamasasa. Tasyo kaslan efek wangin be sa itui eludiya na perna kaywa. Narong lang naman na ako sisiklog finchakin koin Cash ka host kayo viewers lasha tarila na malalap ke host detasak ngo in except yalan kan tansin with shamon and lutut kuno yepe kulo malap ke belaga nga flat na suwos. Okay, gal Sonia, kulo wala damdel Sonia, kulo ke arulom in Ashlo mo ano alle kashe. Ashlo mo alle kashe, faklit tan may nunak singa kashe kat yang kashe kat pe. Fin kashe ng alal fin avin siya may kashe pe viewers slash. The shock mga na fak kulo malap na sum ke kum tubuk siyak silap ngan kuminda ko wikutyang oye ko kulo ke mak majestic man. Na katalagi ko min talong the shock the kishwin schedule lo maan kada majestic umle belna isap ma fin weekly of mga next month ngay sipe invite ko nakamo may nga invite ko pa Mr. Alec Jackson medyo mo din belna na dahil Sonia, kung kulang malap, kaya majestic umla na pel na kung may daslaan, kung tapan nosla siya, is feel better ko. Dagi just ko, dagi sen na ash fak los mit ki kada majestic la. Kulo malap dahil Sonia, takalo mana na fakla damlo siya leksyonik na sivilbe
kat wikutyang kat ke Molwelah fungilasha. Kulo malap na sum siyawan. Melata lang kadin wikom siyawloman. Amet weird finan pon bengat lamalap. Tingin Kulo, tingin ni Sarah? Kulo malap na suam Sonia ke akdena wo se maum filia begatin wieske ngalong si bak ke kum ke faxilum ke letter G ngan la yok shi begatin ke nagilin gat plasha faga ke samos la lash ke pai su min dictionary stress a en anak singan men ash in mashlosh tena le mai yok se bangan ara kula malap ke ashloman katlan wi kom Super Same finne the next 2 weeks. Same pena pelna sa. Kilo na malap long last na si was kaywa. Okay. Gal, so niya Kulo kat fasil be awesome. Kulo na malap Okay. kat fawasun. Alright. Gal, shukia kita wiso unsa ko nga na kat fasil be continue on. We got
right? Gal shuwe nuwer mapa ya kunsuko nga lupshala nga long la mo malal Nilsen nader best walden sima mas Nilsen så måste man ge belma ilan ilaske maslal na lumalap ke kaksak on fall na siya sin eswakin niya ko. Yok na katapel kat pang mo kat coin man kat bureau long sila shifen. Ane aspelsi. Nagdimas damit ngay syo nage may naks nage Tuesday an. Tuesday sa siya fa mo siye toko siya falet siye maton fel matal. Siye toko siya falet siye maton fel matal. Na may naks nage tako metliki masing akong long fantari is dam del so yel jam gun extra sapta longo na may naks na gemandian yel jam gun extra sapta singalya sema neminakan el mo sa aspege Facebook group lashan gum kwija may na spellum gumin magan sumbi na masibe si givasha silash na finen texas Pastor Herbert Lawrence Sikra il pakul alu se en malal pa lo mal sima sentex edawin dar magun na il ash Facebook group sila sa mo United Micronesia Christian Fellowship na il siliyan som resi message ayo yurin alu singa mitpon be mitmotlak dahil campaign ke Senria na ke yok na malan may nga bas malan malday ba mas makatsum na ke finen clean Texas na kasi sing asang challenge lalo ke mga ke free ba na sitcom sing tingin just la jam gunle dahil som na ke restaurant in vaccine approve of vaccination bitlal so milyak mongoan Bangan aqua government aki. Si mga government ingin na enforce these are ordinances ma katfin lang become laws para masa pa. Na kapta na ilya ke mga wala ilalap ke. Masi nga kuminako kata na ke fin bang government na fast na mit push these little things. Nilalangay kumte ko in si beluti kaslan God. May confident gaslan kat kita kapriko usko na in jail. Kat tigan sikyak tari. Kumni Christians finan Middle East. Dahil ba enwaki. News ka ni sramsramkin. Unia ki may life ng gaslan kat. And Mary Kim saying, including state of Hawaii, dahil free masak mo kumte ko in vaccinated confessor mo ramangan. That's a beginning of ate usay ko minaksang ye ko nga kumin siya fo gaslan kat laki mapay masiwa sa means tamdal sonyal shamkin lowercase g laki first is uppercase G and proper anytime you address a proper name kum capitalize ye na mama ti capitalize ye ngan it thinks it a proper noun sa katulji ke elementary na fakla ko pa masih kasang challenge may motlak ngayon pa fin ko kum ako la nakipel si mga government ko fa mo kum tiya kon di gaslan kat me kumero sige mod ko pel sila gagat for gagat chong yak sa ka may nga magden masyang katukoy nebel ko monguan ko may sa masang nakumta mongo na aksa ka taxi en ngam nagawa kung kan Islam asluman kung kan treni uchat na ke en California alkalya lo maluwa in mo ng nalu en nagawa sa yang ikekla kung kan mas if not church alkalya now usila si kum kaya loyang nagele kangako treaty gaslan ka at mayen apparently obviously may kulang government ng galtena. Na mga kumero. Kaya tayo, tapat na galitanin usimak na nakatuko Sige mo ko, nga kasi siya na
som sukle me pa mas meswas tendim dallo mit kum del med dallo gasing gol sramsramkin na som ko liele ko pa mga fa ko pa ma digin just ko digin isa na fa ko sumle gasan god ma fa kin na le aspelsi bible sramsramkin le government the three key bodies ilale ko line malan god Aspel sa tukun church utakyak. Revelation fakis sa talimekos. Nara fakla ko pa kinga ko mo mta life wing sing. Gitende mta ko na really Bible may na nonchalantly. May na akfal. Gitende ko really Bible sixing kat ten kashakot who say knowledge and his wisdom. Mayin pangan sharam sila sonya pienga. La gidente proi kemet kum te fas suk le woni mo yakfta ko behisan sap mo woni yak nan ash demonic spirits ke proi king gatten gesan kum te fas suk ai pila ke kum suk doctor ngayon proi ke na siga gatten ges na sum dras sum na ke ma masam sama ngamin belo siton ilalem ilawit El katashik, yelof ko tol ngul som na. El ko flam ko may first Congress. El dal sanging sin God. El dal proe fasting in the chambers. Ingen orik ke lang Congress mo. Ingen idak la pa politiki public places. Masing am tram kin mising masap singa ula. Idak niki. Na mesikak to ko palo makalo ng kauli. O, na parang katashining yung Sino nila siya kaliyen na kayo magkaslan ka fake kilikwe. Ifoko kumkwen sum bar, clubs, kumkwen sum club hopping. O, kumkwen lamalo kauli. Dahil bang na mo, dahil bang na lamalo ito na essentials Nakalme pa, may matauyak, food yung office ngayon, dahil really Bible ang kaldalte. When apparently, their priorities is not the Word of God. Na may ang daraming pinganalin. Para katash yineng para mission statements lash nga ang website lash, ang kitang kastan ka. Kat non-profit si, kat the church si. Non-profits na then mesbela sa fan kastan ka daki mapay masiwasan na may naksiga mandian nga siya to siya fallet siya matal katil silela talin natin Israel talin natin Jacob talin natin patriarch Abraham Isaac Jacob wala sila Abraham yellow tolfu ko lam ngol som la elmo siepe nga usay dalik na tungan natin your posterity into the land I promised you pa and Canaan asikyak na may naksigit ako nalimak tolu el melar banget pelsi imet ke history of humanity sa makadil flia masap na sin el sa mal sila mo in pangmoton vel sa may redemption of his creation. Elan use met el oreal ako meta. Na may sila mo vel sa mga pangmoton vel sa may Orekma. El Orekma in masang ak fashion yela. Mas malorela, pushapas la. Sito nilta ko kanaus la. Sito nilta ko kisipin makuluk. Sika na sil Adam Eve. Adam si may natawara, bet na kaywa ekin kuluk. May tayo susla kuluk tari. Naara, Genesis dolu singalan gosh. Singalan gosh. Kadil wala mo, ngay fa usi si wen natin. Ilan long ye, futung ye. Seton, ilalipat ako kanaos sila, pakfasyak lagi, ulang sa sila, kalam gawin natin kat, semit lango sila. Na, maritsin na iskimot ko, malam tolu, tukun na ilos idlaligyan itchap. Melos lielos sasla me asasya. Ilos liye kolalan kat, unayla mo itchap, ilos pain mo ula.
ilus liye kolon kat, alle na ilus fayfele ke kolon kat, paile kat nikun na paile PN singe le be Mount Sinai, the sok the Sealand Mount Sinai ba Mount Horeb. Na ilustrie fayfele ke malan kat na kumfini ke katil ora akulen ora covenant elen ora sie o yen sang kapshalo si the ligishan na sin kat tali mo Israel ng Bible that mo in one unison, in one voice. Kami mo nakawain sila that mo Moses awal kot shamram na sin kat sin kadak flat chilol. Ngayon kanilos liye lang dan kola lang kat wala lang kat ma langayak lang kat ilos pwedeng ilos flat mana ko na sin kat. Tanya di siya lo si madikike. Kita bulan bel siya lo sa lo faithful lagi malan kat. Ta kat kalam kita bel to ok. Elo siya ora galam dikike lalo sa. Na siye mama wo ke tako ke compassion sila ni Israel na singkat nga pa wala na sa mata ko. Kat flat le na ila lielo siya. Ila karang ano siya. Ila sang inalalos. Para siya mawu, pa fastolyo na kefos on gosh ngan sramsramkinan. Kati Lorela, o yes insang kapshalo si. Kalben covenant singan pa. Kung di masisiya ke covenant, na ke agreement, two parties, dal sign a contract si. Pa contract singan. Covenant singan, andang niki, shikimot ko, kati Lorela covenant siya si Israel, ilos fin patatle malan katayan na kumika na ustafa ka confidence and kat wala silon kat nga anya dok mabat tulan isos ka na usta malan katawan na finilos liktigile o din malan kat wala silon kat nga anya kalil ka na usta wala alala may ilos na Israel kanaus tikira sakta pangamatawa kiyan confidence nga may message bengan katil gyurt makidmaton falsing inbang maton falsi masang already humanity mankind na kaya mula lasing pakat palakim sing parang akum ashkem sing na ako lasing ang yokshipe le katil nakatsi na mga treaty ke Exodus papa nakatsi mga kumakfalat jim sing nara kung hindi sanging akfalat lang ito rin Israel nga nasin katsi sa nga ako makaganda Europe Ifo ko kita nung si Luela lash. Ifo ko kita nung si pel nakat mesa so. Ifo ko kita pel nakat di mo kita gasha kat fasum gasha kat. Ifo katsi nang ipa pang ako may kaya wala. Tayin ilja lash. O nga ye no yok lash. Kat sumbroy na si nakatsi na ilja ng italikikat. May ifo el covenanting is two parties agreeing. Legum ngakum katafel fna kadel set na shukke na ipsila igen para kat kapasyon kadel na maasen pang masubuke long lang nila sila na matawag yan ilakin yak call na ko long lang nila sila ng pangako sa ke moton salsin na pangan Monday gusto nga tayo Tuesday. Mesa to kasi kaya tuku nil the covenant ilsang masap. Pa sonyal sramkin. Masap singa. Kung liye example singa fushesh na upeng ako yung baki. If you pang off ng gunu me, or makinis example singa me. Na kung finsa nga shok-shoki, kung mata lunlama, mata ye fasa nga kung mata shok-shoki. Kung fin ilaligi lama, ano ko shok-shoki. Tipe na iklagay masa plankat. Masa plankat, udah ka insang kalaskat yak. If outside of the law, makuluk. Kung break the law, kung sasya lagay makuluk. Kung uniya may seme ko ay kapri ko. Kung pusha pa as meron ay kapri ko. Kung oro bang mogulan matayin si mukulsi kung tepayak. Mesis ako kaya as molje as awo si susle na musing abo si majus ng pamay mata uniyan pangabe kata mama ko bisyak na ifo ko life kainin ba ni ko mak mo seko ta ko lay lack
Ako po siya ang mapas pas game. Shock. Game Gishmin Bell, alive ni mo puso with the hummo. Hummo talent. Hummo talent. Kaya ka. Agi ko kaya ka. Pero dakla ko pa. It's a dangerous. Ilata ko mo. Gishmin ni hindi na lang ako. In fact, na high level, mama yok speak. Usually, pushewan en betatle ki plan kabun shamram loma. Kain long pushek. Okay. Tigni siya na una volume laka. Tamlan. Mona Pashem taken. Okay. Shikeli Pashem Tamlan Serle. I think in Gumbo. Kay global lap. Kaksak in God game dam na siya laki. Akatay na kalam singan. Na fast na fakla kimetlan God tagay ni mata samsi oktol ngol dolu samsi oktol ngol lakos. Ang nakikesta begi may fakla dam na siya laki. Stakla ke siya ngan kan mayro ko maya. Final lang sila God ay ko ya ki malutu chingalito. Dahil nakaasek na ki kimetlan God tagay ni mata. Samsi vok tolingol dolu, tolingol lakos, Luka sin sama kadito masimla sil David. Kulo na sin scholars ke Bible nga ilosak lamo kay na siyamit ngal dolun marslon samsi vok lamngal ki Bible metal nata siya mataga Yorol David me. Kasin onin kaksak, kasin tang, kasin ngos, lal David na sin lemkat pahingi. Na alaf todo sam lugang sam siyo vok tolingol dolu yok na kita ka na siya. Sam singi anayin kasya kaksakin kat ke woye. Na isam kundla na ke insom Securia and Jerusalem matempolashwaya. Nege matchebu skebe elos akalemye mo ayalana tefishesh na sil David. Ramram kundi yok kelo sambol mi kor fasyan fakla na shuf na ke wala ni siya som na David inen ipru na fak na sil kat mat sham na paye kadi kwasi fun na keyword ching a unism sa akalemila elos alana itala ene na singe ko akulin yala harmonious relationship se ash na pwede nga rakain tagay ni Guile Milo Sachkeo. Nagkisam sugungan pa, isam siyok tolingol dolu, sramsramkin na yoko. Ke udu tiyak lalo sinkain som la me pangepel si makadinan kaksigin orela lan God ke finally securia ki mange. Akalemi maayo na wuyan walin akmo sa seok. Kaditala oelam Orekma ganyak nage ordination ka anointing na siyang ganyak kisi felero nage alatlal tat nage kalan nuknuklal finos ko masyam ganyak kaya final Erman akademiyak le pafulat finan Palestine ke ma kada commentary ng akademiya na bangan siya uktoingol tolo ke smooth sailing siya ganyan utyak syukye and siya matlakala kung ito pangan mo kain in sikya. Samsi waktu ngolakos, inkain takeni, inkain experience, engan gekun, insewokun, katangla, mata kayurin kat, makay fun na. Mayan katangla singan, katitala katangla kaulsi. Na yok sramsramkin na ke, elos ma Levites makalansap ke, temple, malayak lema,
kain ta foi la ka foi me kalan sap nge shuf singen ta jak tain karangen mana kewa species ana watchman chi makarangen kat na kewa fin fela sia balam Jesus Christ with them fin Jerusalem na lela kaksak singen inalana kat kain kaksak in gain sias na kewa la ilakin si woye en sayon pangan ka sa mga kanikasyak msinge nagkisam si uktol tolu tol lakos pelang na reflect na euros ngan mo transition na ki tastan lamala ako Charlotte All right, tingin just ko aman galing me up siya audio problems fincha ko sincha na we coin long mitlig da show na ke dostan in read I won't know how long ke phone na tuku there's not long yeah how long Muna. Along, ala clear. Mona Lisa mo kan long Rinal mo kan long okay Rina namas check audio lo man confirmation lo ba is mo Orekma ngay Clark lu Patricia Mike suar maging mi sa pianga para wang na pa siya the shock the okay like the first na med glong la masus ko det show na ke men nax na ke dostan the flot ni dig intersko digdi fin sa akin Oslang website si fena kita sta bagade matayang nakikipel singe si timbalan ng uldolo kaksak lalo sin kasao na fekya gakos pange keluti ladam na siya lege eschatology ke revelation kas singe paluti ke end times ke saflayan pela na sapta gos pa akdaya ke kaksak lalo sin kasao kat finesum na ke gesta benalan sapta singe fakla aluin kasao namdawe kian saptalu yok na ke tolu sramsramkin na ke churches it course ke finanesha na painge na sramsramkin yak na ke kaksakin kasao na kaksak lalo sin kasao pa fake ako sramsramkin na ke meluti singe elta kana ke fosse na ke fossingal sipa lusen meludut singe usena sesla Sapta ako singe esalagan vision si may dakyang na siya John lan nga danglie throne room si inkasao pasam-sam kunyak yoki o ya singe nagikesta singe fakla tukun maing ngali si ararama tram sila John nga tukun miles samosta mafakakang lan samosta naga churches it course la Thyatira ka Laodicea ka Pergamum aluy ka siya minor ngan Mama ite kyang nasil nge me tepe na ekle nasil me Daniel ka Ezekiel ki mama tay keklam pe nasil uske pella losya tay nge na ka chamcham ki pel si mo Johnel utak yakin gain eva clims la me throne room singe askeo na ba fakla Pasasing at a long meta, o na pusin may ukuk, ilgaskas na si fakyan maingin na kayo. Ikekla siya nga singalan kan liye, ngayon ang liye, pasa singa inkain, akalam yang uchak na nga, napa, ilsikilan kan sa masla. First luo na kitolo singan, yok, sramsramkin na ke, ilaske spirit, katwinsum ke first, sapta si first singa lakataya ke, Sramsramkin la ngan madalan God itakyang na selge vision singe or a mileo meta mere human eyesight te kandi nakadita la masla kalemye la prophecy na kewa matakasin God maitakyang ke me kalangan madal luo Peter si longul si fakange tasakta masima yok si pemeta kosin samla Wangan siya ko in si Fena akataya siya gas in bala in masamosla.
The wangan gasin pala fakak ke nalong silan mait. Mait siya kolyak ke ngon lan ka matal. Ilos fakak gas siya ka singat me. Praise the Lord. So anila kalim yun ke majestic throne silan gat nge el kaksakin gat el fakulo na sil ke mana kayo wama kadinara na sin gata na inner attitude lasha in kalim ke mama outward expressions lasha akalim ke matala na lang gat singe ke kaksak lash na siya seusin na siya kadin matawak sulpe akyoke ilang lash ke katsi siya mga kom akayeng first do na ke tolu singan yok akalim na ke me characteristic na kewalan gat mamatal yok italal kalal in relaman na kewa kadin kaksakin Fosakos kisaptakos singan samram ke la aspet sun lungulakos apan na tron singiye la mesi samram kundiak ke lungulakos tron singe fakla aspe elders lungulakos mtafe fin me tron lungulakos nge na maila losarapa elos tadin kaksakin gat Tia tuin kaksakin gat fasingal siya kalamike saptalimik fasyan ke singal kalamike elos kaksak na sieselos saptalimik fasmego kalamila elpa spokesman in mashtun metlongalakos elders nge eldal we be maakos del bangon ma living creature ma akademia be praise lala tajak ta John eldena identify la siya elder longalakos nge Eldena fakinelos ta masima yoko pa significant kima makadasha pa eldel worship. Da pangayan si mga fak na na ipon scholars nga mo as possibilities na ki longalako si Orekma ganyak nila kain me akalimila as tribes ko singa luo ke finanistra ke Old Testament as pe me apostles singa luo matangalutut luo ke New Testament. Na orata lumulako sinas lagi singa luos ngan parela pangan ma akademia ke aspe akademia si fakla kat finsum nagi si chronicles lumul dolu fason gosh ta si chronicles lumul akor fahit gosh ngi singa lal gosh akademia bela toko sa David the gedelik met Levi nagi utolu fall nagi si lulap Kirson Kohat Miriam Read Panganak tayo si mataka ke masamsam kun yok ke tron long lakos ngan. Naki first limiko shan fakla mo lik ngir pusen palal taka. Samsam kun ke lightning thunder ma yok na kaya na associate fin pa na ke Exodus singalya singan. Kati sam kun pe ke pel si mapang musi se mangan sikyak inakalimikalan God sila can represent me na ke mama ramram kun fine Exodus singalya fa singalon kosh ma nekla final Mount Sinai ke oyema akalimila aksang ngi dalik na din gat nge image nge kewa samit ngalit ko ramram kun na ke kalanalan gata na fason ko shige malitu chinga bella oye pe tron yemutan tron jinge oshima oena simea inkala sekalim ona yod crystal kadeta lakala sa sima sesa inashin gebellan the findig New Testament na crystal clear jinge masamsam kunjak ne yok na la finne na ke falfel na ke tron lan gata reklemange maina kelemye magnificence ka matala na lan gata nakinfulwa jinge vakla ash me ma living creature akos ma an angelic being ma takle mailo sinarake worship government lalosa kadeta ke aisyaon kosh fasina ke akos oye be sigil si fastime kosh ke lolakos sham kun yok ma singe nake matal nake pusok ne sok inkan relakaksak lalosa mara fasit ko singan takla laman mamunsuko Meda ona leon suko, mamul suko aklo ana kya mukul suko, matan mamul suko aktolo ana matan metse, mamul suko akakosha ona ikul sok si. Ke vision siya ma samsam kunyak ke
iplal Ezekiel siya fast me gesngeol shamram na yok ke me mata akos na gebe na me efficiency ingen me masima chon el efficiency la chon el mata si fan na kade la kelemi na sele Ezekiel ma kalmen mangela pangat destruction mata ka oye ma masikyak na sinan Juda kespin makduklalosa el sang ko ke palalala in shamram na si los ke mga elosin sinsin kekit yok na ke and Babylon da ko in takatangla and Jerusalem belala na ke vision si matakarol John ngan el shamram kun na yok na ke destruction of the law ke punishment na ke makuluka pa symbolize ke animal like appearances ke mga akos ma shamram kun yak ngefin pa na ke lion sugungan el represent majesty and power calling God faithfulness na ke pa kaos ko sugungan na mayta kalamiyak mintak yang lalmet mat na sin mayta na me focus sok lanikul singan maya ko singan basla ke na kalami na ke fas it ko singan yok ke kalana ke me four corners of the world singan na ke fosa kal ko singan samram kinla kaisu ko sin maya ko singe as po sok on gos kelos elos afla ke atun matalu elik wangin mong nalalo sin lenefong. Mga mayok yang pa, elos tatu inorela kasin kaksak lalo sa. In fact, matal, pel tolo samram gunjak. Lemkat kala na siya met, siya inge, siya efataka. Maya ko siya akalimila, as po sok on gos lalos. Kung pinsum na kaya siya on gos, fastuan fakla, or syrup apan la, kaisi silos aspusok sa konkoske kaisi sera ba funya matal ke luo pao funya manol ke luo el sok ke malulala na fakla ke samram gunja ke atun matange samram gunja yok ke foson koshengan ingain akalemila complete knowledge ke malage wamba perceive kay tayak pa sikyak nge len fong elos chatui in kaksak in God Maing akalemi na ke shamram kunyan kasing matal beltolu inala na sham inakalemi lapan matal na lang gata shamram ke ay siya on was fastolno na kat papa eluse petse ke la elpa me define ultimate me warrior sima ema kashikat ke pelsima ema lupe persecution ma may dakyang nasin Metland Church finfelsing ora masima taka yoga pa kadin ka in we lupuve sipe gigat matang lagi obedience slash nasin gata in ma kat ma we lupuven in kain kaksak kat ke praise slash nakifas yasingan elshak pa na shamsam kin nake mamula ko sngan fashion natin ke me pitse singin akalimye complete worship mana ke wa mareka in kain so min kain akalimye na ke me eternality lan gata nake fasingal sis ngavakla lemlash ekatlash fal nasyum ineswolena ekaksak ekalena ta kumrela mana ke wa ekelong silom elosorekle emol fasingeta ka inakalimye la me pangesugo vinba fosalikos el aim of praise simakalim in the creation land God nga kumin kan di malorela God siya tamda sonya charam ke God singe chi then the lower case mga charam ke kol ga mani mange el bakat si mga kumin kan leksyon ni naligiel lalfung ilasyon na si el na me si mayok ke ka charam nge aluin ko sa pa charam kunja kyok nge Shamsam ke alu finfela ke church sit ko siya pa faslu na ke tolu na yok masingay ni fakla ikeklan in gasao in the action ng kanta for sumas la maingila mana ke wa emas ke control lang God le carry out this plan in Christ act samtek mga drewa church masaya yak final battle sige forces of the evil nge makatangyak le sin kat papa na bangen masima melututsinga da kana ke uskat mendige belsinga tam sherle digni sena bangen ka sama kana kaseka flogonat ko nage na yuros
Gamala. All right, tingin just kung gulo kaya ako tayo nagtitoston. Kung alipos pa kung sramkin, si mga kung clarify. Ang sramkin ay say may lubuven kalain sap na ke lubuven sramkin niya ke. May I see difference lang cherubim the seraphim kung sramkin ipsingan. Nga dena somin pa nagyok nag-iipsingan and si mga pa nagkiyapan nag-kaksak lalo sa ke puan gos ngayon kalim dadalhin sok at sok mo in relak price lalo sa. Na nag-imagery, kung sramkin lang mataas si solen sramkin, mataya ako si sigal sramkin. May relevancy lang. Relevancy lang nag-i-act pa nag-animal like images mga akos mga kalimiki ikil si oxoko leon singan ke kolena ke makon ke wake four corners of the world mangan pe elos pashlain gain me ko lailos ko tajak ko shafta singe ashurin kat meta kat we be with the young intelligent na si the man kewa shaflayan ko si mga sha ma pakat kaksirin kat ke na le mataya akos images akos ngayon gamasi sabta akos masin sramkin yak loy kidan loy nga pa akfalet le meko maske an meko morom singe se ko akfalet se me ma na kayo for all corners nga image ma isigal sramkin nga kasi kingdom le kasao ye felo in kasao ko fin kainin mo nga le seraphim ilo magiging siklines of seeing me may le ko vinliet ark of the covenant cherub lupan kengan dal to guard na seraphim ba cham bang mama in clients apo nga fact le me at cham kunya nga mo point sige sapta akos patigit school cham kunya akfalet kung makflet yun, may priorities la kum na mising le masram kunya nga may siyok siya mana kewa elders ngan pagag wait matoyak akflet yak ti kasi organization the church ko le may si elder nga pa board of directors kaya si alu nga pagag mo akflet yak elos ta kewa oya pe pasla Banga po yung ako mini-ace like masikita so I think just kanil pakana kusi force kan isang supporting le Torah will be reestablished Levite dalhin na din Levites